Ursula von der Leyen se terġa' tkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea għal 5 snin oħra, dan hekk kif il-ħamis il-Parlament Ewropew fi Strasburgu ivvota favur in-nomina tagħha mill-Kunsill Ewropew għat-tieni mandat f'dan l-irwol. Dan wara l-mexxejja Ewropej f'summit tal-Kunsill Ewropew kienu qablu fuq isem von der Leyen biex terġa' tkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-vot tal-ħamis fil-Parlament Ewropew 400 u membru tal-Parlament Ewropew ivvutaw favur Ursula von der Leyen biex qabżet anke il-voti meħtieġa ta' 360 għal maġġoranza. 284 membru parlamentari Ewropew ivvutaw kontra il-ħatra tagħha waqt li 22 astjenow jew il-voti kienu invalidi. B'kollox ivvutaw 707 membri parlamentari Ewropej. F'din elezzjoni von der Leyen kellha l-appoġġ ta' 3 gruppi ewlenin fil-Parlament Ewropew, jiġifieri il-Partit Popolari Ewropew li ġie minnu, is-Soċjalisti u Renew Europe. Dan ir-riżultat ifisser li von der Leyen it-tielet President tal-Kummissjoni Ewropea li se sservi għat-tieni leġislatura konsekuttiva f'dan l-irwol wara Jacques Delors u José Manuel Barroso, għalkemm xorta saret l-ewwel mara li għamlet dan. F'konferenza l-aħbarijiet wara li reġgħet ġiet eletta, il-President tal-Kummissjoni Ewropea sostniet kif f'dan il-vot tal-ħamis ġabet aktar voti minn 5 snin ilu. Hawnhekk irringrazzjat lill-membri parlamentari Ewropej tal-fiduċja li wrew fiha. I cannot begin without expressing how much I am grateful for the trust and the confidence of the majority of the European Parliament. Il-vot tal-ħamis fisser ukoll li l-ogħla karigi fl-Unjoni Ewropea huma iffinalizzati għal din il-leġislatura. Dan hekk kif minn barra von der Leyen fil-5 snin li ġejjin Antonio Costa se jkun il-President tal-Kunsill Ewropew wara li ntgħażel mill-mexxejja Ewropej, waqt li Roberta Metsola, il-President tal-Parlament Ewropew, għas-sentejn u nofs li ġejjin wara il-vot li ttieħed nhar it-tlieta li għadda.